Hello, invite chibai fekule tun tu ma pohin sap tong itana tangkai le nge thei turte le pakhat kanin phiang na kan man thei turte kan sir ho ton ani tun tu mai chun so na pi kan sir ho ton ani tuna video mai muang hianin number pakhat na tanga pali na turane number kalo vo sol ni heng te hi kalo sei hawanga voini kalo sei don ne ti chuanin voini ka soina ka role lo sei ve roi manem. What time is it? What time is it? Om je chu dar insan ngia tina ai mai ni hipo kan mang tang kai viong ka ringa ni number panina it is 6 p.m. It is 6 p.m. Dar sari ni chuan it is 7 p.m. Jing lam ni chuan it is 7 a.m. ti mai tur ani panina what day is it today? What day is it today? Om je chu vo in hi engni ngia tina ani mai ni ti chuan pathumna today is Wednesday. Today is Wednesday. Hi Wednesday matilo tro thu ni chau tur Wednesday ti tur ani ole voin hi thole tina ni mai ni pakhana tanga pathumna hi sorry palina hi voi khat theu klo sei lenga ti chuanin ka rolin lo sei re manem. What time is it? It is 6 p.m. What day is it today? Today is Wednesday. Ole pakhatna le hemi apathumna hi kemen klo singa ti chuan patni na le palina noi da ber lo se roi manem. What time is it? Van thiam ve. What day is it today? Van thiam ve nama lo se ve roi pakhatna le pathumna se roi patni na le palina kemen lo se ve ta oi manem. Let's go se roi le. It is 6 p.m. Today is Wednesday. Say thiam lu tu ke. Sir sum som se lang oh. When is your birthday? When is your birthday? Engting ei pian sam nia. My birthday is on April 5th. My birthday is on April 5th. Ka pian sam chu April ninga. What is the date today? What is the date today? Vo in hi ni engzat ngia. Marbasrina today is January 12th. Today is January 12th. Voin hi January ni som patni. Rithiamem. Ole tuntuma chuan palina le pasrina hi voi khat theulo singa ka rolin lo sei ve roi manem. When is your birthday? When is your birthday? Engtinge pian samnia. My birthday is on April 5th. Ka pian sam chu April ninga. What is the date today? Voin hi ning zat ngia. Today is January 12th. Voin hi January ni som pani. Rithiamem. Ole tuntuma chuan sapi namani soinga misau kai man klo soi do ni misau klo soi ma sang o. Engtinge pian sam nia ani chuanin sei thal tu ka pian sam chu April ninga. Voin hi ni engzat ngia ni chuanin okay voin hi January ni som pani sei thale mai tuna chuan palina le parukna kaiman kalo soinga pangana le pasarina a Chhanna hi namal lo sore manem. When is your birthday? What is the date today? Wow van sei thiam ve tru hle mai Kansir chunzom le main he ka YouTube channel hi le subscribe thilo ni chon khoi takim lo subscribe sakla ti chonin sap tong mamo turanga hriat I thian te hna emo I u naw te hna emo I du sak te hna khanin he ka YouTube channel hi min lo hriat sak ve roi manem. Ole pariana how long will it take? How long will it take? Om je chu engkiara nge ni dona tina ani mai ni hai hi entiran thil lo siam tirta asiam tu hna khan engkiara nge niang asiam hun chungi khatia kan soina khan how long will it take hi kan mang thai ni ti chuanin thil pakhat khat kan tia mi thil kan ti tira na te kan thok emo khatia kan soina khanin engkiara nge khati kan pa soina khanin how long will it take hi kan mang thai ani Rithiamem
ti chuan number pakona it will take about 30 minutes. It will take about 30 minutes. Omje chu minute som thum bel rayang ti na ani mai ni. Number som na how do you feel today? How do you feel today? Omje chu vo in I time ti na ani vo in I time som pakhat na I feel great. Thank you. I feel great. Thank you. Ka thai ka lo me ti na ani mai ni hri thiam em. Ole tuna chun voi khat theu klo sei no leng oh how long will it take? In kiring in don it will take about 30 minutes. Minutes som thum vel reng. How do you feel today? When time when tramo de bung sei thei ni I feel great. Thank you. Ka thai ka lo me ti na ani mai ni. Ole tun tu ma hi chuanin pariat na le som na kai man kalo soinga pakwa na le som pakhanai nang man lo sori manem. How long will it take? Pakwa na sori le very good. How do you feel today? Okay, very good. Let's change. Please say number 8 and 10. I will say number 9 and 11. Okay, 1, 2, 3, go. It will take about 30 minutes. I feel great. Thank you. Say talutuk. My son le me. Zero sun som siang. Oh, number som panina. Are you okay? Are you okay? Hi chu kan mang tam thin tro. Omje chu I thamo ti na ani ve thoni. I chuanin he zo nei te hin kan chang theini. I am fine. I am fine. Ka thai. Som palina. What's wrong with you? What's wrong with you? Omje chu enge thil diklo oma emo enge thil diklo ichungo thlenga khate kan soina khanin what's wrong with you hi kan mang thai ani. Number som pangana I have a headache. I have a headache. Omje chu kaluana tina ani mai ni I have a headache. Ole som pani na voiting lo soi le oh som pani tang som pangana hi karol lo soi vera manem. Are you okay? I'm fine. What's wrong with you? I have a headache. Ole tun tum chu mi zo phati kalo soinga sapat nang malo sori manem. I thamo ni chuan o ka try ni chuan enge thil diklo ichunga thlenga ni chuan kaluna ni chuan soi thaldu Zawhna hi som pani na le som pali na hi kai man kalo soinga ti chuanin som pathum na le som pangana hi nang man lo soi roi manem. Are you ready? Okay. Are you okay? What's wrong with you? Very good. Let's change. Please say number 12 and number 14. Say 12. I'm fine. I have a headache. Say talame. Ole video te asai lutuk lo nan heta hian tu tok phutang nak tu ka pathian sara kan tam nga number som pruk na tang Zawhna le Chhanna kalau upload le don ani chuwang chun he ka YouTube channel hi thai ti song te ni chuanin tun tuma kan zir idu ber pakhat Zawhna le Chhanna hi comment na ma lo sik ro next video kan mule don bye bye.